Hello guys. Hi. Norang ni bay interesting video tu ifajak ang Pani Puri challenge. Tabok morok item challenge khai lainai. Norok ani pulang lungnai. Time rejak to ang game ni rules nai. Time rejak 3 minute. 3 minute ni bisiya sakai pun khayano. Start. Time already soleh to.ไม่หัดเด็กเลยเนาะ Time 2 minute 10 second. Aro 1 minute to. Gue bây giờ là mình trong cái này 40 second left. rồi ha 27 25 24 23 22 20 20 9 8 7 6 5 4 3 2 1 stop. Tabo khalai sir ko sabe shisha ha kaun khaina sai Kim là tôi sai đi 12 17 18 19 20 21 Ama tak sarong lah. Pilih bekas sih. suitriswa mini suitriswa to aro Has ha. au 58 ni aro suitriswa to mini talai 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 aman itu 32 34 36 like bro 40 mini 40 au 50 deni aro saja gya 40 watt talai mini 2 sao anh có sao vậy mơ pass đi ở sao đấy Dos
Melato. 12 Suido 16 Atro Puri Pas. Ara kuri ta hingi ira kuri ba thajak busu ara tang Has 2001 na matire. Na 35 gang na thizak ko 35 wa ru imo pas neng tamasani musuh pas ang mani Ang layo awna naya isa doma in podol wa kaya na naya isa doma mila. ara mahasuk desanai tong Ang Mosken. pasong thai tong mani lai ko aji sai tong thani lebu muna warai tong thani tong chalenge na alim blog na usuk na mathak nai hai subscribe khlai di share khlai di ara like khlai di comment khlai di ara bye bye ore malai nai next blog nok bai ara malai nai